Nyo Kenya ninja nchikozere. Kamugira international. Izaraika no chigamba uchi Massive Records nkiwe mweshongozo rukoro Massive. Kurujira Massive Records rontandikiremo kandi nturumu. Umiza muno twa products. Heyo. Yesaya tujya Massive Records kandi Gin Records company iri kusinga ya mu Western ni jana Izaraika no mureba Yaman kandi nawe Gin muzire Ero beats ya welcome brother alono mweshongo zaho Massive wa cyangota mwana rikiria ni yesterday iri kusinga ya twajireba haya Devo Beats chechiro Devo Martine nshonga bari kutere ngoma nakugeza mu mwana wanjye mazima ni nkureba pora studio yeta umwanya muhindure ryari kamutara tugambire sofa twamara nko kwezi yes toronto kuzanko mu kwezi kwa kabiri ko gatwa katugiremo mwenu umwanya hata gutugira no gurana ngo kubagura n'umurungi address neha ni Lugazi yes Lugazi amerongoti waika merongoti wa chamera you center twashanga umurongoti nibagwiha soti kumwe umurongoti aho bakireho mukuru bambiraho mukuru aho musi yabatiro musi then waika Lugazi ayu center kachamaho ukatema nkaru kuza chachi yabakuru stayo yes ninga Lugazi akafurata ko ruguru katari kanzu aho no bawaika Massive Records ni prengo maneza mane tungura ma maneza mane hata cheshongorecho necho hano cheshongorecho ka ndomunyo we Devo Beats ni wachikozire ninye nachikozire kandi nanye ndomunko mwesongozi yes na yeshongora na Famous K twa yeshongora boss with CEO Pore no wakoma naka Chanari official na warumu mweno tukakora abantu bana yes yeah tutera meche shongoro cha Chanari utere mu ne cha Izaraika wochine okay abantu ore tutere mu ne cha Vale Music abantu barebe product zishembire yo kwi okay kogwa Massive ne chamani yes tutere yo turebe kandi abeshongoza abagiye kwe Massive numujireba it's a big studio kandi wahikaho tokagera na product imbi echo ninchi baraganisa kwa Massive nico kinte chamani cyesinjero kubahereza quality nekintu chamani mununga kandi abantu bakuterera mangoma izishembireyo ninga latest hits ziriyo nizivuga yes
Ya tuyo turebe ngome zikora iko massive kume 23. Start the tune. Massive records ni yejo kandi Nairo 7 wena Kamugira International. Izaraika no chigamba uchi massive records nkiwe mweshongozo rukoro massive kurujira massive records rontandikiremo kandi ntirumu studio yamani munonga itira arengo rundi so divo beats aruho Hero Pande beat aruho ni wakora chimo music ya Era 7 nawe yagaruka wala Era 7 wagwani urikiria nyo kurumshira yamani munonga stereo mugango stereo nationally mazima yes Ejanani product ko rigo massive ko mebira nations Twatijya massive records ngoma nozurira kandi ngoma ni nyinji munonga iwo mweshongozo ryo ko yabakwenda gukora burango massive niyo studio yo kubasa kwesiga kandi twashanga muno mweshongozi wanda akoreche shongoro kisa Izaraika katera mosi skire nebindi binje bya inemu producer mwamwereberaho Devo La Reine Pro 07 beats na no mweshongozi iwe bakweto boss talent killer yo bombastic music fire band them like boss talent again. Yo, mwijo massive tuwache fire yes yo biggest from when bara program ya Ankole Media TV bahereza namba za massive and no basa kubahereza contact Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.